District khudingmakta mathang thadagi TB laina khangdoknanaba khulai khudongchaba phangalagani. Sakhangdaba singna lisingani taraga mathoida sawamungda leba Assistant Register Cooperative Society ki office mai tharam kibadu ki matungda ngasi phawba sarkar ne yengsindre. Amade Jahi Humpuram Lambi Semlak Trabas Senapati District in Laylon Wi-Fi Amadi Kunku Kuki Kulda Kilometer Mapan Henbo Lambi 100 Tapiam JSY Makada Koila Statuna Sem Cray. Kurumjari ISTV ki pau miyang tabi basimbu taram naukjari hauzi pau santorong pijari. TB laina muthatna bahona bada mateng oigadaba laina si khangdoknana bakhulai cartridge based nucleic acid amplification test mathang thadagi district khudingmakta leiragan haina state TB officer Dr. Y Gopal Krishna na phongtokre lampelda leiba R&D wing da pangthokpa paugi mifam amada Gopal Krishna na laina asida ki ngakthokna babandi phanna bahona bada mipum khudingmakki thodang lei Lying Badalai Basu, Kangdok Nabakona Bada, Aruba Leramba Adu, Hausite, Janims Churachanpur, Amadi Senapatida, Test Tonabakulai Tamle, Matang Tadaki District, Kudimak the Tamlagani, Masina, TB Lena the Ging Atok Pangam Lagani, Hike. CBNet, cartridge based nucleic acid molecular diagnostic tools, Mayamama, whether available or a pa, Akwegi Manipuna, Ihan Hana, Akwegi District Kudimakta, Sigi facilities in the later Pagisi. Next month within few months time atopa mga dumasu functional or pamatam dati ako'y STB diagnosis at MDR maru na MDR sa yapo na yung kinanin sa kasi kangdo di treatment di aruba na tiko kangdo kasi tuna kangdo di naman ikaw. World TB Day gi mangoy na numit nini ki oina loglaw bungdalay Network for Positive People's Impal West ki office da Know Your TB Status to End TB haiba thim da thoram pangthokre. Network for Positive People's Impal West na Bihan Siga punna sinduna pangthokiba thormatuda Impal West District ki H Control Officer Dr. S. Gopal amade Network asi ki President Elangbam Bikram Susaruyaki. Impal West District TB Officer Somtham Memchana Manipurda lisingani amada miyoi lising ni phugani palom TB treatment tawduna normal life ta lehen khre aduga lisingani taraga manga dadi miyoi lising amaga chamanga humpuma thoirom TB na nare khangdoki hairi lisingani taraga mathoigi December thada sakhangdaba singna mai tharamba Sawambungda leba Assistant Register Cooperative Society Infal East 1 gi office mari leinaba singna ngasi phawpa yengsindre Masina Miam Amade office ke staff singda khudongcha tabaka mayoknare office adu mai thakibadagi hojik phawba Kongpal Khaidem lekai dalaiba Southern Bakery Unit kauba Amanba Lanai gi sangren amawai ga leiri mai tharamba aduda mapung phana chaudraba table chokri amadi upu kaya mafam aduda purtuna siznari Sarkar ki maikhaidagi hojik phawbada plastic chokri kharaga phi parda ani khakka pirakbada ngairi haina masak maming takthokningdaba staff amana ISTV News da phungtorkli mai jakpa duda typing machine ama yaukibadagi mahu sinaba leitabana tangai fadana office ki maruaiba che changsing lanai computer center amada chatlaga paisa piduna nambagi thabak chathari office ki che chang thadok thajin tawbadadi khudna iduna carbon copy lawraga sinnari Office wainariba mafam asida hojik phawba mai amade thaknanaba ising phangdana leiri masna office ki thabak thoram sing mapung phana pangthoknaba honabada khudongcha tabaka ya mayoknare hairi Amarom da miyoi kayana office asiki tangai fadaba lakpa matamda makhoi ki thabak thoram sing adu matam chana amadi mapung phana paikhat pangamdabadagi miyoi kayana penadre sarkar meeting changbiyo haina appeal torkli hana leini dadi othokna yamna nungai graba Ado hojikti koi bharasu lam changna chatbagi problem leire aduga lakpadasu mu staff sing leiramba leiramdaba asina chingba samesa mayam je parjada thengna ba haitare aduna koi sigi sida praja moina akoi gi khungangi punsiro lamda leiba praja moina haijening budi akoi gi imai bel sing senthok lambi walaba praja akoi gi damukti yengdira kanda hana leiramba somong block ki de leiramba office laibak thidna maipok la hong thokraba ngasina mafam daisida
kano khoi gi Poronpat area sida lebi ba se yargadi mari leinaba authority na nungsibidana praja miyam bu nungsibiba amtang mafam da hanjan biragadi koi praja gi apen ba oijagani Bharat na ningkha tamkraba matungda chahi humpugi matungda Senapati district ki manung janna lairiba Lailon Wi-Fi amadi khunku kuki khulda Koilas ningthina thaba lambi sembirambada harawa amati nungaiba phongtokre Mafam asida PMGSY gi makhada Manipur State Rural Roads Development Agency na Lailon Wi-Fi dagi khunku kuki khulfawba kilometer 8.ahum sangba lambi ase haukiba lisingani taraga manga dagi semba horaga lisingani taraga tare ki jun tha phawbagi manungda loishin gadaba adugi mangwinana ningthina semjin bibabu thagat phongtokhe ngasi Rural Development and Panchayati Raj Minister Francis Ngajokpa agency asigi chief engineer N Bapuchan additional chief engineer TS Shyamsundar SG Brojen amadi ate official kayana haktengnana chatuna yengsin kiba khongchata lamdam adom gi khunja singna wafamasi phongdokibani angang sing school student sing su ji dilambi nungai chakre kungi ahan laman makhai su moye punchi da laktiba koila si lakpo matam sida kungi ahan makhai ne su harawre si lakpada gi di khoi jam nungai re adigi maru budi khoi hanna kaputa macha sinai kaputa mana pot pu budu thangmai manga pu budu tara pu khare jam nungai Khongchata duda minister na mahaki official single loinana sekmai kanto amadi leima khong yauna atai nangna na leiba khul singi amatangaraba handakte ichawda te hankraba valley bridge sariba mafam adustu yengsin ke masida sunatana maharabida call mix siznaduna lambi semriba adustu yengsin ke khongchata singi matangda minister na lambi ningthina semjin lambada apen ba phongthoki uba ngamdaba jaga laramba yai tawba ngamba jaga laramba yai do so anda sidi akogi led by chief engineer koi department engineer mayam contractor subiba mayam chu ai yam thagale yam pelle duna sigumba lambi se koi larabde koi thuna chawat Jay Nariba Indo Myanmar ngamkai gi wathok loisindrabadi miyam gi achauba ihau lakani haina isam gi president N Rajendra na phongdorkli hiram sida report ama Haje akhoi leijariba mafam si border pillar number 7 sigi makhomukta dane mafam asi choro khulgi manung chanba mafam amane mafam sigi oirom hek thangba saruk saisida maglang turen lei maglang turen si manipur gi oina khwaidigi chawa turel singi manungda ama oiriba turel amane border pillar si kyam kuirabano amadi border pillar si yunghiba matamda praja singi thamoida kari phawbuge haibado akhoi haje choro gi khulakpadigi khaminase haje akoina pillar number 7 the levi si akoina hanagi traditional boundary sinate makoina handa anova shemlaga adude sidel yungibni mesidgina eastern Burma border on the kilometer mari gumba home gumbasi leibni adu leiba jaga do akoina karamaina proof phangrairaga tikta saraga yungba adu leirame hanadi ngarang lahan ai thibida adu uhodre adu jaga makte ai fajar khang ngame adu mesidgina distance kilometer fajar on the home bu hengini ai ne dum thajai Hojik lakchani wafam se wafam sida leba boundary pillar se akhoi hanadagi hongna India gi sarukta kilometer ahumuk changchalaga khoi yunggraba adugumba boundary pillar amane masi manipur gi lam gi saruk kyamuk chawna mangbage haibase akhoina masi gi boundary pillar si ubumokta da aduma khangba ngame hojik amu masidagi changchalaga border fencing lakpa taraba natragana atopa survey ama chathadana Manipur gi lamsi makhatana asmo mangan khigedra haibedugi matangda akogi boundary pillar sing sibu survey tawibida yamna thawai yawiriba ichamgi president dagi amuk khaminase ngasi bawda sahi 2013 dagina sahi ahum phara bawbu sida Manipur gi praja section khuding mangna border da leiba isin naw mayamana akogi lamang dawre mange na lawbu sida ngasi bawda ngasi gi khoi phamnai ba singna border area da leiriba singi sinaw sing maruina singi khulakku processing kaur kanda NGO kaur kanda tanabagi mahutta karisu khangdaba survey India na dum lolga leibase akogi praja singsin makhoi da voting right makak piraga makhoina Manipur gi langa pairibne se kawbra
को तसेंगना मखोइना मणिपुर की अखोई लुचिंगबा म ओइबा तारगदि मणिपुर की कासिन कोया दगी आइगी चमजखरबा अखोई चिंग खुलाकपसिंग इफाई पुसिंगना ngaकपिरम बाउंडरी दो सिनी थोलैबा आइगी चिनाउ सिंसे कौरेरगा ऑनरबन सेम की टेबल दा तानबिम थोक्तब्रा मागी प्रजा म ओइबा तारगदि मखोइना ngasi बाउद मसिगी खोंखा म लखलक्तबसिना अखोई चमदे हेना चमलमलिदि बोर्डर एरियादा लैबसि मखोई की प्रजा नत्रब्रा हाइबदगी वांगदुनि इसमना ngasi गवर्नमेंट हंजनिंगिसि मणिपुर गवर्नमेंट सर्वे ऑफ इंडिया ब्रह्माग हेना मसिगी अखोई अरिबा बाउंडरी में याथोकपद नुंगाइनबा थबकतो होजिफाव पाइखत पिद्रिबसे करिगिनो मसि अठुम मथमदा पाइखत पियो मदु पाइखतना सर्वे ऑफ इंडिया खक्त ngairga leitargadi manipur achauba irang ama lakani अखोई बॉर्डर सिना मरम ओइरगा अदुना अठु मतमदा मणिपुर गवर्नमेंट मसि पाइखत पियो हाबा अपील दुनि सम लाक्चनी वाफम दी मणिपुर की लम हेना नोम की सुम मांगसलक तारबा अमदी मांगसलक फिल्म लेरिबसिदगी कन्नबा अखोई पुन्न करी होनमिनब ताबगे हाइबदो मदो मणिपुर की मियामदा अखोई ISTV की अमदी सिदा लाक्रिबा मीडिया टीम की माइके की थमजनिंगलिबा वाफमने खरपन नावो लोइनना पौजमजेबा थियाम रंजन चोरो बाउंड्री पिलर नंबर 7 तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के लुंगदी पाब्रम खुलदा 190 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अमा बराक तुरेल मथक्ता सागदौरिबा सिगी मायुक्ता मियामगी ओइबा मिफम अमा ngarang पाब्रम खुलदा पांगथोखरे कंसर्न कमिटी ओवर पाब्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पाब्रम विलेज अथॉरिटी नागा वुमेन यूनियन पीस कोर टीम मणिपुर अमदी सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी मणिपुरना थौरमसे नुमित हुमनी चुमना चथखिबा इंटरनेशनल रिवर्स डे की थौरम की सरकम ओइना पांगथोखिबनी थौरमदुदा नागा वुमेन यूनियन की प्रेसिडेंट ओइरंबा आराम पामई सेंटर फॉर रिसर्च की सेक्रेटरी जितेन युमनाम कमिटी कंसर्न ओवर प्रॉब्लम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इनोस न्यूमैना रिसोर्स पर्सन ओइखे मिफम अदुना बराक तुरेल की इचेल अथिंग याउदना चेलहनगदबनी बराक तुरेल दा अचौबा दाम साननबगी थौरांग खुदिंगमक सोहनगदब मियोय सिंगे अयाब लौगदबनी दाम की अकुपा प्रोजेक्ट रिपोर्ट MOU ना चिंगबगी कॉपी फंगनगदबनी हाइना वारेप लौखे नेहरू युवा केंद्र इम्फाल ईस्ट ना सिंधुना नुमित मंगानी चथगदबा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप ngasiदगी खुमन लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता लैबा कांगसंग दा होख्रे कैंप असिदा स्टेट तरेत की नहा चनिगा यांखैना सरुकियारी हौदोपगी थोरमदा इम्फाल ईस्ट के अध्यक्ष पी बिमोला DC इम्फाल ईस्ट M जॉय मणिपुर यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ सोशल साइंस की दिन ओइरंबे प्रोफेसर KSH बिमोला नेशनल युवा केंद्र इम्फाल जोन की डायरेक्टर साहिब सिंगसु सरुकियाकी इंडिया की तोंगान मफम सिंदा कैंप कुनगतरुक पांगथोकनबा थौरांग तौरिबा असिगी मनुंग चना इम्फाल दसु पांगथोकनी इंडिया दा लैरिबा मिपुंग खुदिमक्ता ना चटनबी अमदे हिरम कयादा खेनबा लैरबसु अखोई पुमनमक अमतनी हाइबा वाखलोन अदुदा असिगुंबा कैंप असी पांगथोकपनी हाइके इसकी वैना अखोई हाइबा स्टेट कैपिटल खुदिमुक्का तवी अतोपा असोबा स्टेट सिंददी अखोई स्टेट अमदा अखोई अनि तोपसु यावी हाइबा प्रोग्राम असी अखोइना स्टेट लेवल दा तौरिबा आईडी स्टेट कैपिटल दा तौरिबा प्रोग्राम असी नतबा अतोपा डिस्ट्रिक्ट दा तौबा अखोई चामगा मंगा अमसु तौबनी हाइबा लिसिंग अनि तरुक लौखिबा प्राइमरी ओजागे अनरिजर्व वेटिंग लिस्ट लेबा कैंडिडेट मरिफुगा माथोय यावहंदना थमलगा थबक तौबकी नोटिफिकेशन द यावदबा OBC की कैंडिडेट चनिगनी फुनिथोय ओजा होने खनखिबगी मायोक्ता एसोसिएशन ऑफ ऑल मणिपुर अनरिजर्व वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट फॉर प्राइमरी टीचर्स 2006 ना हाई कोर्ट मणिपुर दा केस अमा फाइल तौदुना लाकपदगी ममांग चही की जून की तांग तरुकता प्राइमरी ओजा लिसिंग अमग चामरी कुनगहुमदोय लौखिबगी अपॉइंटमेंट ऑर्डर अदु चटनबा यारोय हाइना कखिबनी थानी की मनुंगदा अनौब DPC अमा तौननबा खंगख्रबसु ngasi फावबा थबक अमता पाइखलक्तबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना एसोसिएशन असना कैसामपात लाइरेम बिदा वाकन मिफम चथखरे वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबा मियोय अमना फोंदोरकदा हाई कोर्ट ना ताखिबा जजमेंट अदुकी मतुंगिना अथुबा मतमदा थबक पाइखत्रबदी मखा ताबा खोंजंग कया चंगसिनगनी हाइगे मणिपुर अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी मुदाना मरुवेबा थौदांग लौदुना इम्फाल मनुंगदा लैरिबा गवर्नमेंट ऑफिसिंग लुनाना थमदबा पांदमदा अथोयहन तानबगी सरुक अमा ओइना मियोय अहुमना साबा जुरी टीम अमना तोंगान डिपार्टमेंट निपान की फिबम यंगसिनख्रे ngasi yangsinkiba डिपार्टमेंट सिंग अदुदे IFCD PHED PWD kada town planning social welfare tourism amadi youth affairs and sports ni yangsinba da sanitation da henba mityang thamke लेट्रिन टॉयलेट थिंग मोटपा मनम नमथीबा इशिंग तादबा इशिंग की तोती कोंचिल यादबा मफम चादना अमोट अकाई पेशनबा मदे डस्टबिन लैरमदबा सिंगी फिबम यंखे लोइनना मदुदा युमफम ओइरगा जुरी सिंगना माकपीखे
Lu Nanbagi Atwayan Tanabasi, Imphal, Thobal, Amadi Bisnupur, District Headquarters in the Ladiba, Municipality Singi Kutang the Sinbani, Atwayan Tanabasige, Assessment Kitabak, Lakriba Mars Kungamatui the Lushilaga Mars Kunganito the Fall of Tokani Hari. Imphal Gioina, Imphal Municipal Corporation, Yankson Bakitabak Packet IMCG Educative Officer NG Utamna Fongdorpada, Ministry of Urban Development ki Makada, Mudana Pakali Vatorang Asi, Marwena, Tungkoina, Imphal City Asi, Lu Nana Lehona Vatorang ni Haiki. Mipung Kudimak na office na kariba mi kaktanatana, office to the Nong Padok Taba Magilak, Paminasu, Kaigumba Mapanipan, Toning Pamatamda, Madugi Kudong Java, Labra, Laitabra, Haibana Jingbasi, Study Tominaba, I quite Puna Kangdok Minaba. Ada award pelai ragadi, aku concern authority sing Cina matam guna mediang janga aga, masih ada improvement karado era supuruk pengamna bah hedana, ahan bokong tha macam janjabani. Swachh Bharat Mission ki saruka moina chayol amatumna chathagadaba tharung ki saruka moina Bisnupur District ki oinasu National Rural Drinking Water and Sanitation Awareness Bisnupur Kiamba Sangren da hokre Swachh Bharat Mission Gramin Coordination Committee Bisnupur amade PSED Bisnupur anina sinduna pangthokiba thormaduda District Level Officers sing Village Water and Sanitation Committee ki members singna sarugyake PSED Bisnupur ki EE Okram Mainona Miam gi khongchat amasulam thaki khongchat aduna thaknana baising lunana thamsi plastic siznaba leplasi yumthong khuding sanitary latrine siznarasi haiba pauzel piki tungda pangthokiba thoramaduda Bisnupur Jila Parishad ki upadhyaksha Ebrojan SDPO Bisnupur S Rameshwar Kwakshipai amadi Phubala ki pradhan singsu sarugyaki EE Okram Mainona District Asida Laiba Pradhan Amadi Member Kudingmakta Department Asina Paikalak Liba Thabak Thorum Kudingmakta Saruk Yaminaduna Chawkatpa District Ama Oinaba Honabada Mateng Pangminashi Haiki Mahausa Lairembina Pibiramba Pothok Singh Tungi Mirol gi Yenglaga Siznaba Mathau Tai Haina Hills Area Committee gi Vice Chairman MLA Jet Kikonbong Newmaina Phongtokre United Kadi Baptist Church ki Platinum Jubilee Haudokpagi Thoram da Mahakna Wapamasi Phongdokibani Haukiba Mars Taraga Mangataki Hautuna Mars Taraga Nipal Fauba Kadi Part 1 Baptist Church da Pangtokadaba Thoram Aduda Tongan ba Church Tingi Luchingba Kayasu Saruyaki Thoram Aduda ki Konbong Newmaina Makatan Haikibada Manipur da Purup Kaktaki Kalaga Tabak Tobana Maram Oiraduna Mausana Tambiram Laba Lantum Singh Mama Laitana Siznabaki Hainabi Lady Punna Himinabaki Wakalon Galoina na Puxel Chawbamyo Amamam Oirabadi, Chawkat Lamjelda, Mangjil Thana Junction Bangamgani, Mau Sagilan Tum Singasi, Manaknak Padalay Bamyo Sina, Pangshi the Season Nabana, Equipum Namak, Mangminabo Oigani, Fangtoki. Nation Mekte, Nation Nanga, Nation Chingmi, Nation Tamina and a better Tambamatam track, Ujik City Mayam, say Amatani and a Hanba Matamwere, the Manipung to Sunatana, Yarabadi. Southeast Asian country the labor mayam sisu seamless country without any visa mo po paidana ekoina chaning mam pam chatpiyawa Manipur State Legal Services Authority ki Makada Chailal Imphalna District Legal Services Authority Imphal West amasung Mana Inkol Youth Development Association ga kusamnaduna nongmagi oiba legal awareness thoram ama Mana Inkol Community Hall da pangthokre Thoramatuda tongan ba resource person singna National Food Security Act Protection of Children from Sexual Offences Act lisingani taraganitoi National All Age Pensioner jingbagi matangda wangangki Hauji Paugi Martana Tenba break amata Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chinjak chaba mapalda toina chaba liverda akaiba laklaba natraga livergi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lifsaf syrup sijinabiu adungi awaba punamak koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga laingba budi nadringai da saksal hobana hena fai Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu
इंडिया की अहानबा नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुना लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर एंड 20 लीटर जार एज एन डिस्ट्रीब्यूटर अमदी अकुपा मरोल लोकताक इंडस्ट्रियल स्टेट ताकियल दा कांटेक्ट तौबियु ब्रेक की मतुंगदा अमुका नताम नौचरी मकाताबा पाउदा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इम्फाल ईस्ट की मोटर व्हीकल इंफॉर्मेशन टीम अमना खामु यादे हाइदुना ऑटो रिक्शो अमकी मिंगसेलदा लिचैना कलकपदा एक्सीडेंट थोकपदगी मियोय अनि सोकले थौदो सिंग असे अयुपुंग मापल मखाइरोम ताबा मतमदा दिंकु रोड थोखिबने थौदो अदुदा सोकलबा मियोय अनि अदुदी ऑटो रिक्शो ड्राइवर डब्ल्यू भिक्टो चही निफुगा तरेत अपोक लैखिद्रबा राबै लाइफम खुनौदगिनी अतोपा मना ऑटो रिक्शो अतुदा तोंगलकपा रिजिस्ट्रेशन चही निफुगा तरेत अपोकपा कोंगलुई उखरुल डिस्ट्रिक्ट की लिटान गी टीएम कासोमदगिनी अशोक पानीमक जेनिम्स हॉस्पिटल पुखतुना लाइकनखी अमरोमदा सोकलबा ऑटो रिक्शो ड्राइवर भिक्टोना ngasi मोटर व्हीकल की कांगुना चथखिबा थोंग अदुबु पेंदब फोंदरखी हंदक ताहिरोक पार्ट 2 दा खुलाई पाइबे सिंगना मियोय कया फुबग लोइना मोबाइल अमदी सेल न चिंगबा लौखिबा थौदोक अदुकी मतंगदा NSNIM ना मीडिया दा फोंदोरक्लिबा वाफम अदु युमफम यावदबनी हाइना थौदोक अदुदा अवाब नंखिबा टी मनीचंद्रना फोंदोरक्रे ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unaba mada mahangna wafam asi phongdokibani paumi singa unaba duda thodok aduga mari leinana semkiba JPC ke miyoy singsu saryaki JPC ki ko convener M tombana phongdokibada thodok adu yamna laibak thibani Manipur sarkar na athuba matamda waroi sin puraktuna mahusagi phibam da hanjin hanbiu haiki Mani Chandra na makata na phongdokibada मिचम द खुद थाबसी तोहनिंगदे सरकार न अथुबा मतम द मिडियंग चंगबिदुना मफम अदुदा शांति पुरंगना बखोना बिउ हाइके तोगिबा पैसा लोगिबा पोचै मांगबा मोगिदा मोइना तोबना तेरा सेंगोबा सिगी मतुंगिना खै ngasi असुम कॉल अमा मीटिंग कॉल अमा ngasi तोजबने खै मदु तसेना मकी युमम यावदबा ओइदबा अदुमा क्लेम नि वै ngasi फमजरिबा दिलिबा मियाम से वै नुमितुदा मोइना फुरमबा चेरमबा मयाम अते काय मयाम हॉस्पिटलाइज तोबा मसामा की मेडिकल रिपोर्ट पिसे बौ यावना उसिम फमजरि प्रेजेंट ओइ मिसम प्रजा कोइ द नोमोगी सुगुर चारिबा मयाम से ngasi वै मा ते काय मयाम लेरे कमाय तोदुरि दिबसि चाइ हेलगा हिंताइबा कोइसे सेफ्टी ओइद्रे सरकार के मियंग कोइ अथुगु मतमदा कोइ सरकार मियंग मा पामसि People's Development Society na sinduna numit taret ni chatharakhiba classical shila school training ngasi new chekon da lotion krai lotion bagi thoramda MLA Dr. I Ibohalbe Kumbi Kendra ke MLA S Bira USA International Guwahati ki Deputy Manager Manoj Kumar Sharma su sarugya ke training aduda Bisnupur district ki oina nupi kunna sarugya ke Health Department, Community Network for Empowerment, Indian Council of Medical Research amadi Pharma Company ga khushamnaduna Manipur da hepatitis C testing model ama lisingani taragamari ke November thade ki chatharki baduda World Health Organization na sakhanglaki babu Community Network for Empowerment na nungai bu phungtokrai ngasi Manipur Press Club da pangthokpa paumi singa unabada Community Network asigi president Nalini Kantana haikibada Hepatitis C testing model asi Manipur ki district pumnamakta blood sample khomduna test chatharaba matungda hepatitis C na naramba mioi kuntra komdoi treatment haukre haiki कोई टेस्टिंग मॉडल से ग्लोबली कनमोइना 17 जजेस ना खना रगा नैना रगदा यामना फजाबा मॉडल अमनी हाइदना लोबी रगा हंदक लाइबा इंटरनेशनल लेवल कांग्रेस बार्सिलोना स्पेन दा तौदोरिबा कॉन्फ्रेंस असिदा कोई टेस्टिंग मॉडल से प्रेजेंट तौबिरु लाव हैना इनवाइट कनो तौरकपनी दा कोना जस्ट इंटेंशन दी स्टेट दा एडवोकेसी तौबगी दमत सीजन नबा डाटा अमा खतन सीएमसी हैना इचम चमना तौरुबा टेस्टिंग मॉडल से ग्लोबली यामना करिया कनो रिकॉग्नाइज तौबिरगा कोइबु इनवाइट तौबिरगा से यामना चाउबा कोन खतगी नतन स्टेट सिगी याम चाउबा अचीवमेंट नि थौरमदु द सरगी आकिबा हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर के शशि कुमार मंगांगना पांगथोकलिबा टेस्ट कैंपेन अदु माइ पाकपग लोइनाना मियाम द खुदोंग चाबा अमा पीखि इंटरनेशनल लिवर कांग्रेस दा स्टेट असिगे टेस्टिंग मॉडल असि हाइलाइट तौनबा खंगहलकपा लेरे फोंदोखि कोइ द इंडिकेशन अमदि लेरेबा अंदुबा हाइबिसिंग टू मणिपुर Health Department की बायोमेडिकल
research ethics committee si leitaba maramna paper si koina pongde pongda scientific community na ethics committee na clear to the moina recognize to there District Council eki makhada lam ngak senabagi matangda ADC Shada Hills na sinduna anirak suba awareness amasung interaction program Supper Mainada pangthokre thoramatuda ADC Shada Hills ki chairman Holkolang Hangsing vice chairman Thangjakam Mishao executive member Lunthang Haukip amadi atai member sing Saitu Gamphajon block ki manungda leba village chief Chani ki mathakta sarugyake chairman Holkolang Hangsingna Asingba awareness amasung wari watai sanaba achina village chief khulakpa amade secretary singa aphabamari thamduna district council ki thabak thoramda chauna mateng oigani district council Sada Hills asi tongan ba phuruk kaya leiba council ni tongan ba kanglup singi nat amasung saktam ngak na thamba tangai fade vice chairman Thangjakam Mishauna district council ki ayaba yaudana council asigi manungda leiba lam kanagumba amatana yonba natraga leiba yade District Council ki administration amasung mari lainaba village chief khulakpa Singapore thabak tawminaduna Sada Hills ki lam ngak na thamduna nungsi chana na laiminanaba honaminarase executive member Lunthang Haukipna Sada Hills ki tampaka tainaba mafam sing tongan ba thosil kaya galoina na khopchilakli base District Council eki makhada ngak sena pakhonagani haiki